nanga kuro ya wo so de nke tan kuro no kuro ya wo so ke tan kuro no politics inti Asante nye ne hwe politics inti amu miere fi se asase so a etie na meti a me kasei o chena bedu na mini ho obi nya soma ayen o na o twen aye de ben agimuaye obi nya soma ayen o twen ye agimuaye nti momien susuma politics na ne ukoka NDC ni na sori kra de danchen ni NDC ni first a Christopher wom nkramofo wom enso hweyade yo basa asema wo kan wo etoda me ni panyi bi sia na yedi nko na wo ka se bi na sase ntoma koma so na mabu nkompo ayo machie bisa mo se ade bi e be me pa na me atoto ye ka se ya wo ka no kure wo o pa ko Facebook another ko internet ne so no kwana wo ka kire wo nua no esa ne political background ntino obedu watem exactly obeyo me gonjani asimiye wa Asante timi fa Asante ni agro obi kanwa eni nini lord ade a wo yenkwa asem na wudi no eni nini se gonyafo ye moa gonyafo mpempem na aka no bi abeka the service Asante ni bi kan na fe se de oye na anya ya se wo ni bia shem emfa sa atan ne nkosan Asantefo aka eti wo se babia NDC free yeah aba bedru enne se ye ni free aka muni akonya da ye we ne da se ye leader na ode yoko gareru aneka ena obeye eku ena saabe na o man no de hye ni patim se wo ti mienu aye kromfo wo ka mienu aye kromfo wo se de hye ni patim se nipa bonefo ne target nyanso na ya Asante Memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time any abomodia subscribe. Mia notification so send anytime bia ye di video betumu no. Wonso sabe kanu nye bia share ushebia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho bisua like video no na share emo bia so enye bi hwe medasi bebre abusua Lord Inusah Lansah journalist and abusua for osaye former MCE of Altafo abusua wodin sembi atudwa me say amodin papa emu dunso Lord Inusah Lansah o chrem DNT achese MPP 2024 elections no ye den omlusu big time no o chrem a ebusua DNT a NDC enya more votes ewo Asante region ebusua o chrem Roa founder of NDC party JJ Rollins ebusua o pray here achese e di of time sonkon eba between Asantefo any other tribes ebusua omwo Asante memu ebusua o training nyina mu ana rose a Dormaahene o pray here chese NDC for a winning big ewo bunu memu chese entokwa Dormaahene ekofa ba ye between bunu any Asantefo ntemu no ebusua for boa chese boa NDC emo winning big ewo bunu region mu no ebusua wo training nyina mu se na de Dormaahene wo ye ni nyina no na ye strategy papa no nim de oye na onim de oye na de oye no so no onim de beden de beboa no ebusuafo enti 2024 sene Dormaahene ebusua o si share enuoma mu kina no okasa tia otumfo okasa tia Asantema no ebusua na bibi tato na bibi etato Lord Inusah Lansah wo training nyina mu ntimo de mumianko nienkotie no inti me kwade say question person Ghana for you na ebisa ne say ye gitum say nyema bia na ye hwe anim say wo say ba Asantema mu ye nsantimi anka ye interchanges go from market central market na se for ye gitum na nso so hwa akwan ye yi ni Kumasi bro no ahodo nyina meboa ne ye di nkran twapoa mo na muti Kumasi mo ko hwa adwuma mo ye no nkran Ghana ni bia di adanse ye say ne ye hu wo ha no ye ni anso say ye susu na nki ye deserve better now baby I di twa mpoa say mo sick Ashanti region mo stronghold mo ye interchange opoko ase mo ye we ha attachment ya esire mo interchange ho awan eno se ko si sen ti die ni ye nyina so a ye de to aba okrom ha sei okay e ya de a ehu a ese se yi na ebie ni ehwe ko ya ku market aka se ko si sen ti Ghana ni a wada so ya okoto aba ni nyina so ye de wa hin
I was say this exactly. I was say you penny kro bebre babia ehu kwan da fi adebom fiti ase ekoyi ya kwan ye ne ebe nyina eneko moyizo gokore insuta na no be August hofem so to yi oje say car na pan municipal boy enani nyina fi ho ye gu kwan no first station second station run about nyina ba moyizongo ipokwasi interchange edi ensa kan ye nyai ehu flower pot ehu obechebi ehu hwani egosi sen yes amewu aye adwuma me di twap wa se omo atena so voter region for 16 years 20 years wan omo nya adwuma amewu e ba first time obeye walusu edi di ni ejina so de to aba abisa sempa techimantia ekosi akoma dan kwan wonam so ase wonam abroche kwan mu ho abato kosi sen nti was say ka Satima omo ye reconciliation ni sa ne me omo ye no omo so epe sa question we anu ye edan bia yes ma me nchira de kro baby a NDC free ba no say yen MPP ye ni free ho ba enka be si ne a ye ba efi na netu di ba ke enwe ni aba okrom hada say yen na ya ba kosem kire baby a NDC free ba na ke enwe ni aba bi okrom ha etu trasem ni ade nana o ma ba kosem ye de wo hin ho na ti NDC any rollers good before I obey cool no oya wine who was he just a mere soldier no ndi yakogari aneka me kwa na na asia from kwazo si no pay goberu an no onde neka no de neka de na ode taduani adi kra se na edin ma no ba obey cool no sa be de na do she ni patrim we mu ye nipa bonefo omu sie sika omu ya abo omu ye sei enti oti wi no aibekun wo ka me nu a ene ma odie me bo a yesusu se obi wo ahunyade bia ofa kwan bone so na ne nsa kan eno ni aduaba Rollins duade share enipa trim me bo a ekowi ase onu be ye ku no amu so de yokogaleru aneka no obe ye ku no a osesa nkrofo di yomachi yiti mensa totobi kwachi the ahoys the chikates kwame pepra salome hwan mo di na chi from 82 no by the year 2001 no me here for when they could NDC achieve from 82 or more exit into 1 no no for ubia no mo nya for ubia yeah really about 2000 about 201 me boana na just me atena opposition for 30 years J ku from no me here for lawyers bankers business people doctors engineers J ku for na kufu ado obechebi lamte Hackman Uswajiman, Alan Chairmantin, name the Papa Uswan Koma, Sha Squad, Chairman Sabunsu. Shankofu, and I am Siatna a few 30 years, and Susuyebano, I am penny for now, a yard for. And Nunti, Odia, time with the share nipum. Yawunu Kumase, Ufie Waha, or Wajuma Waha, the Asante Bia on pet. The Asante Bia in a tantan DNT because of the political background because of politics. NDC holds high esteem party NDC. Say na so impa oko. Nti ebe kan be si na anu about your course so any insimhunu e koso. Say NDC interest nko ade a asema lawyer ni be kan o NDC ni asema NDC ni doctor be kan asema NDC ni okuta PhD be kan the one co school da omunya be kan asem the same thing. Because the interest of the NDC it your time any bread any ahoya any editi krom ha okwa sorry na dey your basa because of politics ye ti krom ha ye gia wo ho chen obia me maami ye gonja me papa ye gonja me wo 45 years I make 46 years matina kumase 23 years o ka Asante waka me manyina am jomo to Asante for kotoko me moja enu vuvu hana mete ya wo me ayi wo sunwan no na me support bo fa kwata no any be united because na ma sorry enti ade bia ye kro na ade bia no e da makoma so me betena han so 23 years no for the past 20 years cause I am support ade Asante te bia me pe because o kasa mi nko mi krom sisi a mi su mi nko order nko gonjada mi nko order ya wo mi sunwan mi nko order enti yesese bi se en se bone be nko na Asante dia nipa enti eti kro ma nyina wo han wote ye bibi bia so wotan Asante
na last year Dormaahene nyoma bi ono so sorry e de ye ya me ani anko na a strategy. I na for the first time ne nyoma wa ile fititi nyina ankan, but this time last year shemukina ya lusu Dormaahene seat miensa, ya lusu miyekrom brekum seat menu, ya lusu sunya mienu. Tie koye Btwn Asante nipa nso manani na ho ya kan wasum ya si brekum fo nyina so fi efijase nkranza fo nyina fi nipa baako enso politics nti se waba ne Btwn Asante anya abaka so me atamfo nso omo ya de baako abunu fo na ibetimi a church ba bi obi afiri wa Asante ye baako enso politics nti ekoye Btwn Asante pe na jedam ye seyo man no oman bie no na medwa omo asase so sen Germany adentia 80s 90s a ye nyini no minim ya de hye bebre ko ho omo de akoma yare ene san ba Ghana se wuni nkrata benya akoma yare una murum kra police mi hu kra police visibility air strong change Germany forest na police car mi ensan kraman na police fo gina ho una ha omunye utitire mu omunye otibaz nti wuni nkrata akoma yare tina mi dwa mo mi tu kwan ko ho ufa Hamburg ufa Ida Oberstein ufa Senvenda ufa Saarbrücken uko Düsseldorf uko Essen uko Ida uko Bonn uko Berlin uko Bremen mi chini nkrono uko be 30 so ba me ko bi efe da ko minam wa me hwe ba bia me na wo na aso ntiase me bomani se na me su wo na aso ntiase o Germany abonten so wo be bo nsem Frankfurt anahe me ko ho ba ko mienu miensa no ma benya odosonku bia ide ben amakro no se de ho fe bibia da de da obi anfo obi aho obi na dwuma koba ma benya odobi dia ma omo na nga kro ya wo so de nketan kro no kro ya wo so de nketan kro no politics nti Asante nye ne hwe politics nti amu mi ere mfise asase so a etie na meti a me kasei ochena bedu na mini ho obi nya soma yen o na otwen ya ye de ben agimuaye obi nya soma yen otwen ye agimuaye nti mumien susu ma politics na ene okoka NDC ni na sori kra de danchen ni NDC ni first a Christopher wom nkramofo wom enso hweyade yo basa asema wo kan wo etoda me ni panyi bi sia na ye din ko na wo ka se bi na sase ntoma koma so na mabu nkompo ayo mechie bisa mo se ade bi e ben me panam de atoto ye ka se ya wo ka no kure wo ora pa ko Facebook another ko internet ne so no kwana wo ka kire wo nua no esa ne political background intino obedu watem exactly obeyo me gonjani asimiye wa Asante timi fa Asante ni agro obi kanwa eni nini lord ade a yenkwa asem na wudi no eni nini se gonyafo ye moa gonyafo mpempem na aka no bi abekan the service Asante ni bi kan na fese de oye na anya ya se wono ni bia shem emfa saatan nko san Asantefo aka eti wo se ba behind this free aba bedru enne se ye ni se aka muni akoyada ye wene da se ye leader na ode yoko gareru aneka ena obeye eku ena saabe na o man no de shedi patim se wo ti mienu aye kromfo wo ka mienu aye kromfo wo se de shedi patim se nipa bonefo ne target nyanso na ya Asante biye me nsama ma ne hunu wo PNDC sem buachi matres mo tata biwe mo adefo na asore me papa apia me nka mo na me fa ne kra isi me ni nyina na e 3 July be na metini fie efufu to ne yedi me ni every 3 July no mo ya adefo hwe bro mo soro ye ni nyuma na ekita mo e wo krom ha ye soro tia o mo de obedwane dwane de ko wu akwantium e ko wu akwantium se yen ke history ni a ke yan wani abada enti time bia and the sense so no no kra bia se ne kan den ye nya friend Inusah pe yes o yesem ni to e Ghana ni megwa ba mo me hweye enkrofo bi di boni se kroyi bo a osan wo krofufo bi a ofre no ni krom obeka binu menu a media yiri ameko gonja do eda gomba beko tamale me meko mpaha wo so beko sesala we beko aya be tere kroyi mu bankrofo bi so abeka ye ho a oye na jatoma owo krofufo bi a ofre no ni kro obeko so eyo man ti mu me hweye eyo man ta onya ba no ye kramoni na onya kitasim di esusu ye nyina ye Ghana fo ti mu me hweye
Enfa. Mumia ni na ho. Asante. Mumia ni na ho. Enfa lo. Me se mumia ni na ho. Se me de maka. Mumia ni na ho. Boni ben. Na me si wo ansisi na wo. Me ho na mkasa mayura. Me ho. Na me ho. Aba no mande mbeto. Ye beto ye de ye wie ye no. Opanyini. Ye si wo ni accreditation unra ho. Me a former MC me kodu na bi na me komu. Na me freze ye mfa bi mra me. Obi abetumi me gina kwan na no. Na kwan na se wo de na mse da bi ye se Uni accreditation nko. E na me nso so no efi me mo fast be sa abre no. Ye started ready ye gidi na obeto ni 1 years o. Ye gidi pa kro yi mu ani ye doyen. Manfa me di anya bibia. De mra na ka no e na sese ye. Me gina okodon hwere ansa na ye be na accreditation. E na me wura mu. Yesi car nso so enra ho enti omo ana omo agina yin obi enu otimi de ne car kra ewura mu opanyini ye ho abonsa macho fo be ya aduasa na omo wuram macho fo aduanan na omo wuram macho fo na omo wuram yes omo ya abro hampo ho ye be hu ansa afidi bus ena nipa be 40 di animu ye to nyum to NDC nyumi yesi se barricade no matwa afa police fo no so kra e de ka ya wuram omo ba ya Jesse, Omuna white, a bomb son. White, bomb son, almost sansuno, omokotuaba. Ya tuaba na vie. Ya sorti eguho. Ya beking kind. Ya start kind. Ya sorti we. Ya my first one, ya says a bear 9 away, a bear 3. Ya been pedigo na nan can sub wood I a buffo. Me rather number 1 in tea. Unnecessary the baby can day. Ya kanya kwakunya 47. But me church say easy for no say oman can do temple. Na we easy ni no ya bintie ready back or say ni akan adu akire na esen o say ni akan adu akire ye ni gina ho nti common sense question me bisa ne say ya sorti abagu ho o de emfa say sorti mpo ya sorti abagu ho na ne ne de doso ye hu na say ye hu enti samre no ho na be pese o be say de yakoso no ene di san me na ya sorti me la media doors ya kan ya do 47 ya bisa ekita ne nsema ya kan busu no ene de osusu esua no na be say process no enso ti de NDC for kan ni ya wene ni o 45 na hwe de omo na machiri nso omo ye na ye wie ye ne ntoko esi ensem twefo be nsia omo pra engine ni ba akokora ese okwe na ni operation crunch ya say ayifo no machufo no ba nsa kawa ne nani ha na ni kro no an okoye no operation ya boss be miensa angel FM presenter in century ye wie ye obia nam ho NDC for so more le ye na ye enamfo zuba miniano no me bo morning show pon na bo mid morning me ba asho mo an cheche ene na ye adwuma chese hwan na wo mu ye nya enamfo zuba mo ya krachefo a lawyer for nwemu a doctor for nwemu mo mako school eyo nimdie eni omo nkrofo afifiri miamia ba yo mu nko school na anyom ye baako nkansa bodu die ma no nkoye council of state member da and am say ade me say ya abato o mo say da bi o mo ntiase omu nyina to nyom baako lawyer for ne doctor for o ma manko school mo NDC for nyina nyom ne ye baako ye ntiase ade no say abato and what did say o mutim hey say omo minister is also over his dead body say nana nkansa body wa ba ye council of state member also wan kan we ya na MPP for na ni apren mo hwe appointment so ma ye nkola no enya akola asem na nya panyini sem o it's not about age. It is not about age. It is about said the only person sick akwa no way. And then you can wasem or 34 and so what? Yeah, we youth near man out to park as well. Why do you know from my youth? And to the NDC, that is okay because the NDC nikas will be a break or deserve position. The man na say a man for you go say dinner chair checking nipa no wine or you'll be atem. Say me obi a osusu oye you to a party mo man appointment a won ye kufu that man no kan kwase asem wan na ka say ba omia every preko no munsa nye basantale sa Eric ho anum ne minua brojaja finu wan na keka fun chen wo mo to the NDC utimi di atem kansem fun a wabre so ade asese ye before esua ne say yenso ye de ye ka say lord abra lord oye no ehwan no nyensem training a o ti radio so kam ma party no wo de wo ye ba NDC ni di atem pe obinya post kase ni di atem na mo so mabre ba ho ye nkrofo secretary mutia ko bi so na se
the contribution and the number of years or my for moduma yeah ti hot necessary yen so as a party yehwe wo obusia ene Lord Inusah Lansah ana obusiafo motini kan ninsemu a ode agugo yi edien ana wo kafa ho comment section honum ne kire wa adwen efa ninsemu no ho hanom eye Skeleton Man TV me see a top for mo ye the bebre to way your first time one any abomodin subscribe me notification so click on send your video bia ye the betumo no won so sabe kan wo nye bia hwe me da si bebre